مجاره یکی تی مجاره که جیانی جبو گلی کرد جبو آزادیا گلی کرد جبو چاره سرکرنا پرسکریکا کرد و دستکفتی این کرد ایرو زانن هگر گلی کرد جی دیروک 100 سال جی ام بگرندست دهندر اوی 100 سالی ده همو دکچونین برخدانین خو ام بیشن بسرنکتن آخه ام دکارم ببیشن کو جبر کو یکیتی خوی هندرین نه افراندی yani emzanın hemi eş u azarın gelime hemu embejin kırkırın li servi geli berdavama embejin pergare li ser gelime taru markırına gelimeyi jibo veji gereke em ve geli kurd zanibim ku dermanı hemu eşenme dermanı azadiyame dermanı embejin serkeftiname statüyame zamanime çandame ve yekiti evgiredayı jibo veji emdikarın ve bejin her parti sazی و کسایتین کرد گو خو برپرسیاری جواک خو ببینن براستی دکردایتی خود جبو کردایتی خدمت بکن جبو آزادیا گلی کرد خدمت بکن گرکه بری هر تشتی لی یکیتی خو بالدار بن و دنابا یکیتی edici بسینن yani tişteki gumrov nikarbi be baheftune heger armanç براستی آزادیا گلی کرد به و آزادیا ولات مروبه و جیانه که به حقیقت خواه لسرخاک خواه جیاندن به گره تو آستنگی نکه به پیشیا بینا یعنی از نه مینات فکرم از نه مینا بیردوزیات فکرم از نه مینا چانداتم نه مینا باوریاتم گره که نه به آستنگ جبر کو امل نتو دولت دنیای تبید نرن تجاری اف پرسکریکن نه ای بیردوزی نه ای باوری نه ای جواکی جوار نبون آستنگ جبونا کو یکیتی خو چیکرنش بو آزادی خو لیچی مادام مشارد به گلی کرد هر پرسکریکن و چوچکی دکاره د پیشیا ام بیشین یکیتی اواند و به آستنگ امشیل گوری می جبرگو ام گرکه و پرسش بکن گلو ام چی قاسی ولات پاریزن گلو ام چی قاسی براستی سیاست جواک خو آزادی جواک خو دکن اسکارم دوی چرشوید مثل مجرای یکیتی بنرخینم لیدی ساجی وک inisiyatif yekitiya demokratik brastici medayı serriya yekitiye obgelik parti u sazi u kesayetin civak jiri em hatını bahevku em bibin bersiv jibo yekitiya geli kurt hebidarım ku kese go hatta iro beştar ne bu benji jiberu peştirji jiber kontrojula tanavindi u lisersere geli kurt brasti politikayın hegemonik pirzede dibin و خطریه جی بخورتینه یعنی درفت جیتینه خطریه جیتینه گرک دوی چرشوه ده امنیز ببین و کسی گو حتی ایرو بشتاری بین یکی تی نبو بینشی جیورو پیشتر جیده ام ببیشن جبو وی اتفاقی جاره کدن خواه ام بیشن چاور در باسکن و اتفاقا گلی کرد خورد بکن جدیرو که زانن دما امک جواکی جیلی بنارن چی دما دنا برا کردان ده شهر و پفچون شویه جن هر دم بوی بنگاه آشتی یعنی جارنا ام بیشن جارکن خواهی سپی آبیتن سر ام بیشن بویرین شهروانی جارنا پیشکشوانی کرنش بونا ام بیشن شهر بطال کرنی و دما کد پیشبری نیاراجی ام بیشن شهر هاتی کرن دیسا مل به مل افتکوشین مشاندنه ایروجی ام دزانن بلیلا قاسما بگر حتی ام بیشن زیلانا و حتانی بسه و گلک جدیروکه گلک جنین کرد پیشنگیا شورش آجی کرنه برخدانا شورش آجی کرنه و ایروجی ام باور دکن کو وجنین کرد پیشنگیا جواکا آشتی جی بکن دموکراسی جی بکن و چاره سریا پرسکریکا کرد به مافی گلی کرد به حقیقتا گلی کرد شی و پیشنگیا و تکوشینی بکن ام دوی باوریه دانه شو هشمندیا ام بیشن تفکرامشی و inisiyatif جی دوی چرشویده مافی و کیفی هیه کو ام دنبال inisiyatif جیده رنگ بیشن ری بدن همو حوالنجین کو مینا میران دوی درده جی بگرن شو دریه ما همو جنین ولات پاریس ایکو براستی جی جبو گلی کرد تکوشینه آزادیه تکوشینه دموکراسی تکوشینه وکیفی و چاره سرکرنا پرسکریکا کرد هبه دریه inisiyatif جی جبو همو حوالا وکریه و ام باور دکن گو به پیواجوی جی هریزده بر پرسیاری لسر مل مجنانه و ام پیشکشیا و دوزه و آزادیا و دوزه
و دی روجلات هنابین ده مینا روجاوا ام دزانن کو در روجاوا جده حتانی ایروجی پیشنگیا و شورشجی و آزادیا گلی کردچی و ایروجی دموکراسی و چارەسەریya ام بیشن جواک دموکراتیک شی دیساجن دکن ام وکشن دوی برپرسیاری دنه کو ارکو وظیفه عبی سرملی ماشی ام به پیشنگی و وظیفه شی پک بینن نه ام پیواژوی جی یکیتیا گلی کرد جدا نکار بگیرن دست یعنی هگر کو ام بخوازن اف پیواژو به چارەسەریه که راست حقیقی بسر بکوی gerek ام یکیتیا خورد نه دوی مجاره جدی یکیتیا گلی کرد دوی پیواژوی خودی درکتن گرینگه یعنی خودی درکتن اوی پیواژوی خودی درکتن چارەسەرکردنا پرسکریکا کرد ام دزانن اف 100 ساله تجاری ناوی کرد ji taraf pergale ji taraf em bêjin devletê tûkerî nehatiye ser ziman li îro heger ku bi rêberê gelê Kurd re Rêz Öcalan re em bêjin hevdîtineke têkirin ev tê wateya ku êdî ev pergala 100 sal jî hebûna gelê Kurd qebûl dike ku li ser maseyê bi hevdîtina re bi diyalogê re ev çareserî hatiye ser masê lê ev çareserî heger ku em bixwazin bi encameke rast encameke em bêjin serkeftî bi dawî bibe ev jî girêdayî yekîtiya gelê Kurd. Ji bo vê jî rol û misyona gutkevê sermilê însiyatîfê jî alîkariyê bi pêvajoyê jîr dike. Em vana ji hevdû nikarin cuda bigirin dest. Ji ber ku bila fikr û ramanên me cuda bin jî, nerînên me, bîrdoziyên me, partiyên me cuda bin jî, em hemû xizmeta azadiya gelê xwe dine. Heger em xwe di vê çerçeveyê dibigirin dest, tiştekî gotpêşiya yekîtiya me jî dibe bê asteng û serkeftina vê pêvajoyê dibe bê asteng jî gerek em ji xwe nekin hincet. Ji bo vê yekê em dibêjin însiyatîv jî di wateya xwe bingehîn di çi qasî yekîtiye xurt bike û çi qasî di nava civaka me de yekîtiyeke hevpark goxwestekên xwenî em bêjin çareserkirina pirsgirêka Kurd û mafên wînî bingehîn çi qas xwedî derketin çê bibe ew qasî wê bi vê pêvajoyê çareserkirina vê pêvajoyê jî û azadiya em bêjin Rêz Öcalan jî bi wê encameke erînî bi ser bikeve ji xwe îro rewşa rojhilata navîn û hêzên hegemonîk û polîtîkayên li ser rojhilata navîn dimeşînin ji xwe vêna li ser me ferz dikin yanî êdî ev tiştekî jiyanî yani Kurd heger bixwazin 100 saleke din jî winda nekin gerek vê erka xwe pêk bînin yani ez dikarim vê bibêjim ve pêvajoyê jî girêdayî ve însiyatîfê jî girêdayî em vana hema ji hev cuda nikarin bigirin dest. Heger ku însiyatîv jî bi rastî jî nefeseke heger îro di vê pêvajoyê de serkeftineke mayînde çênebe yani wê gelê Kurd hemû partî sazî û dezgehên gelê Kurd jî dibin de bimînin. Ji bo vê jî însiyatîv bi hemû hewildana xwe ji bo ev pêvajo bi ser bikeve jî xebatên gelekî girîng dimeşîne bi peyamê xwe bi rêxistinbûna xwe bi gel rihatina bahe bi danasîna xwe û bangawaziya xwe ya yekîtiye û piştgiriya vê pêvajoyê însiyatîv heta dawî vê xebatê pêktîne û li pişt bêjin projeyê sekinê ku ev pêvajoya hatî dest pêkirin bi ser bikeve û bangawazî heta dawî jî ji bo hem azadiya Rêz Öcalan û hem çareserkirina pirsgirêka Kurd însiyatîv jî li pişt vêna sekinê bi bangawaziya xwe bi xebatên xwe bi danasîna xwe ya navgel her em çi qasî ji partiyên cuda cuda pêk bên jî lê dema mijar dibe azadiya gelê Kurd û çareserkirina pirsgirêka Kurd kî mîmarê em bêjin aşîtiyê û vê projeyê vê em piştgiriyê didin wir jî û îro em aliyên welatê xwe jî hev cuda nagirin dest. Li kîja perçeyê welatê me pirsgirêkek hebe ji bo me mijara xemgîniyê, mijara piştgiriyê, mijara xwedî lê derketinê ye.